वेलकम टू माय चैनल मैम ngasi ai khitang ko first April lagi ko finance ki maram dani si se kai changes lagi hai do मैम da ina akhang ba katang share tawni na tawbani मैम ahan mana khwaidagi akhoi SBI bank PNB bank and Canada bank ki rule change ho rabani minimum balance thambagi so bank ta chalaga inquiry tawbiu and number 2 na akhoi pan card and Aadhaar card link leiramdadi link to solo otherwise TDS account hire kaklakani akhoi debit and income loss ho rakani number 3 na मैम akhoi UPI account to inactive mobile number ka link leiramba taadi bank ta chalaga update to halu otherwise UPI account lock hoigini number 4 na akhoi kainogi sorry mutual fund and mutual fund tawba se मैम jami ko mutual fund and demat account da nominee re-verification ki se hajik jam important darkar tare otherwise do tawdadi account lock hoigini so मैम se sigi matam se hajik ki matam se ga April se tahoro otherwise खंगमगम दे करम कान ब्लॉग होइगनी है ना सो एगी कइनो से वीडियो से जा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नि हाना खलदे मैम लाइक तो बिरमो सब्सक्राइब तो बिरमो शेयर तो बिरमो मैम एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो बाय बाय।